mete talek ashelia opo mehwahtik te diose melel ay las pisil bilukik te macha aikta te suayibik te bin pisil te bin gokol slehojik gokol staojik tas inash a la yishlan te jae keltik te chambalam te ay alatsietik kush obol nasbahta antinushel taja yo tanuk te ay macha escolta yo tion ehuk pero hermanos akiltik te ya copon de Dios, mejor copon de Dios y patela copotik pueden bajar hermanos, muchas gracias. Copon de Dios, tatik Dios ta ya ta chulchan ya shnopotik ta tojol ta orainitas cuenta ya le gokol. Gokol awalion tatil Dios nich anil chul Espíritu Santo te vino el te yutzila gotan, te escuchula gotan, hay tota tol kotik akalah kabal. Hate hasta kotik ta ilela te vino el lecto ayon kotik agun ha sakuk inal ini kushul Dios. Tulante jaale te la wak talel tasbah te bahlo milal pero hat nashanao hatukel bins cuenta él te yakawak permiso te la wak oportunidad te tal te tulan jaal y te vaya el tal chap te barrio hetiglita banti pamlum te ayon kotike mululik taja kushobos ba te answinik te achishkerem te me el mamal te chambah la metike kajual pero hat nashanao biyu un kushul Dios porque no colata opte jate kajual no colata ikau te jate no colawak veltana el kushul Dios kahkal ahkabal te vino tilte te no polsta yora el te yaschatala te yakawik bahel te pueblo agune pero colta ya un cotictas navies cuenta hil y pasa a bendecir de gran manera te macha ayik ta jujun albergue ta ora ini kushul Dios Abeyamete viñas sues tuhuni kahual yahnate ayik ta melotan ayik ta okel taskahte chay o te lachtes bilukike pero kahual ha cha hokimbon ha cha lochbon ha cha petbona te me el mamale te ach ishkereme te answinike kushul Dios te alaletike manchuk me yasahkik ta chamel kahual y tum beyas kushul haleuk te hate patan te ayik vinutil ya yak te koltayel tas tohol te mach ayik ta banti butulik ta hulmuk ulnah ta oreni kahual yahna te gokol ya yil ehuk te hate patane mele mahaugnash li tahpamlum ini sino que tayantik municipio hichnish ayik ta gokol ay lahiste behetike lahiste bayel bintak ohel ta pasel pero kahual ha me ya kahuatik entregar ta tohol pasa bendecirte iglesia agun ayuk minutil te pahaluk lek ayon gotik ta oreni pero te hay hermanos te ay ta kashas gokol ehuk ke kahual na botik yo bolik bah kotik akushul Dios ak ametalailel te yutzil te skushul agotan tas tohol te macha yaslehate te macha yok ta isbah ta yet talago ke kushul Dios ha koptik ta tolichtat muk Diosate ayata echel ta muk ta oreni soktas cuentas bah tel kinal hichu kahwal Cristo Jesús amén. Shuya ta lugarik amados hermanos goko al Dios te la leayo tikishi ya kota yalel tenashi amados hermanos y aquel tik tabanti te ashel ta noticias etik te lumaltik te okosingo bayel mululik taja bayel malishlok el te mukulha ayik ta yans basta ile la hermanos ya okotik yun y pero vinate a calvetik gokol Dios yun te hat sok te jone lek ayotik pero calvetik kametik ehuk Dios te agushkolta yotion spisil te macha ayik ta gokol ta ora ini melelich las kalte nashe mas paste ya hlava hwatik te ahtsela hwatik te ahtoy hwatike te me aya shu agun te akawak te kushul taiwaneje ak amete kushul taiwaneje hermano takia konta yilel te nashe tas cuenta yutsi yo tan Dios te lek a hulon talel melel to hulon kotik talel sok te kalnich na ve lok amon kotik bahel tas cuenta te lesposh pero kalal kasho nashtarela hem tsulah kohel te mukol wits tabanti ventana te chihike. Entonces, hermanos, de Dios el hombre que otan. Pero ya kiltik, amado hermano, ya suston bael tajun predica te las kak, te ayishwasha que akal te vante las kiltik, te reloj te Dios te chihetes, aguja yun te reloj te Dios ha te vinutil ay vantías ta halel, te vinutil ay ta gokol o vinatias taltas tohol te bahlu milale. Las kiltik te washa que akaleja te vinutil ta vantis kinal te Florida te shotike te mululik taja te tulan ik te kashe las hintiklan nahetik las ketchiklan kashe carro etik chambala metik bayel macha kush obolsba ay macha lahik ay macha chamik ta tenel ta te ta pisil 20 minutil gokolhik amado hermano ay bayel las kaltikish repente te hotike mawan sta hotik melel juni wan lompamala te lumkinal te vanti ay kesh chihotik wan ta yalela pero ya kiltik toreni amado hermano maha ognash te pamal kinal te ashgo kolhe hichotikishli tahlumaltik ehukimele lomjela wish te jale pero bion te hich tak ohel ta pasele te chihe
Ayal tabantis hun Dios, que hermano tak, tabantis hun Salmos, ya kishan, van a aita kashlan op, tabantis hun Salmos 114, ya lehte me mabaya chayone amado hermano. 114, y aquí el verso 7, calal ta 8 teschije. Hichayal tescop Diosem. Tiembla, oh tierra, en presencia de Adón, en presencia del Dios de Jacob, que convirtió la peña en estanque de aguas y el pedernal en manantial de aguas teschije. Teme Dios, amado hermano, teme Dios, ya ve permiso, shkaltik, amado hermano. O te calaliash te Dios, amado hermano, y a la shnih te lumkinale. Y a la shtal tulanih keltas, tohol te vas lumilale. Y calaliash nih te vas lumilale, amado hermano. Y aquí los tikish te vaya el viñash kohta pasela. Ha te vino ilte yash lok talel te hae tike, yash malchuh talel te mukul hae. Yash hem talel te witze tike, yash hem te carretera tike. Vaya el vinti kush obos hubastik te calahichi yash kohta pasele que hermano tak. Pero vínate aquí a velta naele. Ha te no postas shorahil te yashtal te cajo altike. La yalte ta profecía te nashe. Hay hasta aquí bajelte un pueblo te ayich on tamuk este sí. Hay hasta aquí bajelte un iglesia te no os cayos tai belon sox pisilio taneschi. No koyak beltanael hermanos te no postai shorahile. Hay un amado hermano te hanish te tema te las kiltik ta kashlan op te gochahel ya haces tik ta celtal opium pahalia kaitika. Ya pahalia noptica pahalia ya kuskolde yotik te statik Dios que hermano tak melel ya kotik metayal el te no postai shora el te yashtal te Dios pero hasta yik balte una iglesia te yich ot ya yich tamuk te kushul Dios y hasta yik balte una iglesia que hermano tak te yasnops pasel te kushul taiwaneje te chihe te mach yasna te kushul taiwaneje amado hermano jame lek Tao tanil yo un Dios abi hichayal tabanti primera de Juan capítulo 4 verso 8 hichayal yante macha más na kushul taiwaneh más naves baste Dios te shie como te kushul taiwaneh como kushul taiwaneh tukel te Dios es chi perdón hichayal te skopte Dios vínate allá botik o aquí velotik tas no pels pasel te cajualtik amado hermano las kaitik te tal te Dios amado hermano te kushul Dios las kushul tayat y matos nabat abaja. Las kushul tayon amado hermano y mato banos pe hemotik kaltik tayet talyok a. Nami hemotik tas tojola y lo tikwatik tasit a te Dios amado hermano. De mayok mach a yashkuch yun ya yel te kik tik tas kah te pisil te vinchopol pasos tike. Y lo tikwatik tu juvenotik yun a te mulil te kahimotik tas paselaje. Pero tascastes cushulio tante, tatic Dios amado hermano, las ticontalel te hip a te tultes nichane. Como tascaste mulile amado hermano, te hay otictas pase la gente, ayaltes copte Dios, chapal cha pambilish oblaltic a yuñash boho tictas togelte multique. Pero te Dios como lombayel scushul yo tanel las ticontalel te hip a te tultes nichane. Amado hermano, y tas cuentas, cushulio tan euk te cajualtik Jesucristo, te hates nich an Dios, las chun euk te la yich tikun el talel, tas te vas lo milal, yo hasta yich milel, yo ya hich la yich tohel as pisil te multik, te paso tik ta hich tiempo que hermano tal. Hay un ayamawai, te tatiletas cuentas cushulio tan las tikun nich an yo ya kawich koltayel y akich koltayel. Y te nich anile las chun euk te tikun el taleletas cuentas cushulio tan yo un mancho que tal la geltas togeltes multique y tas cuentas cushulio tan amado hermano te nich anile las pas aceptar te vino til te junk akal te ayalbotik te kashlan op te coherederos te chillas cohotik soke hay un tas cuentas cushulio tan amado hermano pero y aquí te escuchan te Dios amado hermano tas cuenta amado hermano te chule espíritu y un te Dios ella me shukun dik ehuk te ya y el kushul taiwaneh te chije porque nada más voy amado hermano te tas junte Dios la yal botik hilel la yal ya mezcante ya kushul taiwaneshi hich te bitik kushi akawai abaste ha teshi pero vaya vuelta amado hermano te jotik ya kaldi kushta kotante Dios es chun este Dios es chihotik amado hermano pero más kushul taiwatik te jotik primeramente que hermano tak. Pero allá la botica te escopte, hichla te vino el kushia kawaya, hichla yaskan kushta kotantik,
te Dios. Pero hay algo tichajol te primero de Juan capítulo 4 versos 7 teshe. Haesh te kushesta kotan chi. Awayate kahualtike. Haesh te kushesta kotan talel kashel kush a kai bahtik teshe. Como hayu un Dios te kushul o tanil shi awaite. Te apóstol Juan, amado hermano, te Juan ha te jun abad te tu nelio onte Dios te tak opta ora ini amado hermano, shana macha te Juane. Halate kala aita behela te kajo altik tas bah te bah lo mira le mero las joquinta behel te kajo altike. Ayal amado hermano te manti las la yax bah ta petelio on te kajo altik Jesús Juan ini. Pero te Juan te abati un Dios no koyalbel haesh te kushesh ta kotanchi. Tal el kashel kushaka kaih bahtik shite apóstole. Tal el kashel kushaka kaih bahtik shi. Como hayo un Dios te kushul o tanile shita yalel te halwanej te la ya de las ni de Dios. Mánate el siervo amado del apóstol amado te shi. Porque hay como hayo un Dios te kushul o tanile te shi. Bion te hicha que al verte apóstol Juan tas toholte smolo lapta ta no pogeletike. Yung wana yilig amado hermano yung wan las tahta ilel ay tal el kashel no ko yut bels bahik ya wan stut shoots bahik ya wan stut yilintais bahik ya wan stut optais bahik hermanos porque hate apóstol Juan en mahau no ko yal bebel te machama no pijemtas toholte Dios ha no ko yal bebel te smolol ta no pogeletike. Porque como hay un Dios te kusholo tanile te che yu ay bil las tahta ilel amado hermano. Teme ya un pregunta te jone amado hermano. Si te me apóstol amado y te Dios te cajo al tique perdón te cajo al tique juna yectas no peltescop te Dios junte a schmaklen te sotik y te cajo al tique junte a sobotictas copon el Dios y te cajo al tique y aquí al bel tejtule
Tale kashe kushul ta hebati manchus kuts inish bahti. Maleku kame imbiya que estas paseles chi ya pas interpretarte jone porque hay un Dios de kushul otanile. Te vite el ayo tike te Dios no kol skopum velotik yun ayuk benutil ya noptik te kushul taiwaneje. Te memelel te kushta kotantik te kushul Dios hat requisito yune o te jun bantia shuyah pastik medir te memelen isha te kushta kotantik te Dios te me kushbal ya guaya basta wotan kushbal ya guay ta wotan te ha prójimo o ha te pata shuke te a familia ha te answinik te ya katsoa basoke kushbal ta wotan y ya ba shukon dix kushul tayel te macha hay bin chopo las pas botike te me mato shu hermanos kopontik mete Dios más kaltik yon kaschayamotik pero kopontik te Dios porque hay dos cantic amado hermano pero bionte y aquí akbeltana el te cajo al que como no postalish yung kalali astala la nish kayate hich la hawal bone cajual te vayas coblal te kushultai te patshuke le contas no pels pases chiotik pero hayan te me las kai te me las kai tike y mava las noptics pasele amado hermano porque asna te mava lo fácil ta pasel repenta te mach al yach el to shnuh pune o mach al yach el to o mato halux snuh pune likiyik bels bahike alom ora ta pasel ayay te kushta yo tante yihneme te kushta yo tantes mamalale pero te mach abayelish tiempo te nuh pune mikishe para empezar hermanos hay chin pleito y te chin pleito hay shala casi junk akal so jun akabal masaki suel te tatike hanjechek te hnatike mashak oponos chek te hnatike sunak akal sunak akabal hatotas che yo shebak akal ta tu tsuhe bahel te stut kishin aliotane porque hay tiempo te jun aike pero hay algo tik te skop te Dios te me akiltik amado hermano bins chi o bins oblal te kushul o tanile hata yalta kashlan ope el amor todo lo sufre te chi entonces te me melenisha te kushta agotante a tut guiname te me melenisha te kushta agotante a chin mamalale ay be yameta agotante ay bin las pas bate para empezar tayutik nahtik ay betik meta kotantik te ay banti howite pareja tike porque chich bagate ay tuhbil ya tuhbil wana ya y te binate las pase y kush kohta toholtik pas betik perdón kushuk meya kai bahtik amado hermano porque te me mao que hauk to bak an hu kisha uns kushul tayela te yan answinik te maik bishagut si te metayuti la nah ma vaya shu agun ya ka kushul tay te macha la yaba ta guinamin la yaba ta mamalin te hasme estate aguala nich nave entonces gokol ya kiltik hermanos pero te Dios se me avigo con la ya haya escolta yotik pero hicha ya chalte escolta Dios special te macha ya sna kushul taiwaneh awaya amado hermano special te macha ya sna kushul taiwaneh hay enemistas tohol Dios so que asna besbahte Dios te chi binutil amado hermano te yashu kontik te kushul taiwaneh hate yascha hay notiktas tohol te Dios porque hay enemistas tohol Dios so que asna besbahte Dios vaya el escolar amados hermanos yascha hay notiktas tohol te Dios y te yahna betik yakukna betik sbahte Dios melel yashta ayo taitik melel yashta kishtik tamuk melel yah mahkaptik tais ayo taibes chuls bihilte kahwaltike pero te pregunto ya bala nave se va ya va nave tixba te macha no kich beltik tamuke ahun pregúntate ya shlok te ya te vino colial beltes cop te Dios porque ayal spisil te macha ya snack usul taiwaneh hay enemistas tohol Dios te chi so que as nave isba te Dios hay akaltik tas copon el Dios bueno te jona hichakal hambon te site kahwalsh pero jamal te site wikil goko al Dios ya kilte kinale pero mahau ya kambe betik Dios te agbit ya sham lek shantak sitik te ya sham lek te sitik shanyo ya kilte ga kinale sino que hate tas cuenta espiritual amado hermano te agbin util ya sham botik ta lek shantak sitik que bi un yun ya kohna betik sba te Dios yun ya kohna betik sba te snich an Dios yo con ya kohna betik sba te chule espíritu amado hermano porque te kalaya khna betik sba mame ba goko ya kaitik ya te kushul taiwaneje porque ya kanaba isbahte macha las kushul tayate hermanos hay guanya kaltik pero vino util ya hasta ilel te Dios
Binutil yachtahta ilel te Cristo he. Binutil yachtahta ilel te chul espíritu. Ay, chihotik hermano tak. Pero ya kishtik talel así de manera simple, hermanos. Mach awan hay tul te leayotik ta ora ini sah ta tulan chamel. Y la cacoponte Dios. Agunatas tojolte Dios. La hakan colta yeltas coponelte Dios. Y tal te abateti que la hakejanaba ehuk la boca tabastas tojolte Dios. Cajual colta yagon. Nabon yo bolih baja cajual chat. De repente magon agunat hichtebit y Bartimeo magon ayuk agun nemotik hichtebit y tal te cajual tictas cuentas cushuliotan. Lek ay kala nichan. Kala kerem, kala ans ya. Li ay te a poshile shi. Ila waich ay bahel te a gokole. Ya balana mach ate las postas yate ha te a Dios. Ha te Cristo. Ha te las nave tix baja te cajualtic pero en la etapa de te ayalbotic te bitil te yaspajotic sanarte shi. Repente hay un mayo ate agualatak ine la hakopon cajual kotano juete guaye. Pero mayo stohol kun me le ma pasate honyon te tulan jale ay wan shihat. Y de repente nos hay mach atal tul answinik. De repente más un geluk más wasnaves bate Dios ya bala mula na guaya hermano hermana chihak oblal ya bala na macha atela ya ibate a cope hate a Dios hermanos hate cajualtic te la ya ibate a cope y las tibeta yo tante answinike las ya bate binate allá la go tante ya cagüe hate ya nabe tixba a te Dios te aspaso tic proveer te she hay una madre hermano Tejate a Wilbe Yehish Yuel te Dios te las kushultayatish kala ayata chamel te las kushultayatate kala Mike bin aya yunya kagwe agut sokate wala nich nave te kala ayata tulan problema ahel las koltayat hichnash Allah mahbael te 20 mero maya kawich is pas beyel perdon yu onate bin la te la pase ha me te Dios mamesh aita hagotan ha me te kushul Dios te la yax basta ilel ta tohol y entonces hermanos te me la hawil veiste Joel a través de eso. Noptik mete kushul taiwaneje. Noptik mete kushul taiwaneje. Ha te macha las pas batish perdón yon te hamule y te hay macha bin las pas ta tohol te mulil ta wotan ejuke pas me perdón porque na me te pas bilatish perdón te ha te amado hermano. Porque vaya vuelta te jotique amado hermano. Kayich mile la kayich kok beyel te snuk es chihotik. Después el desear mal te llane. Pero ashante jotique hermanos. Estábamos destinados a muerte te shi. Pero te das cuenta kushulio tante Dios se la kishtikish pas bel perdón. Vi un isha hichete mayuk perdón ta toholtike. Hay un iche amado hermano ya mezcante ya ambetik chante kushul Dios ha sakubek in la línea mele hicha yal. Ha este kushesh ta kotan shite abat Juan. Tal el kash el kush akakai khbahtik te shi. Como hay un Dios te kushul o tanil chites opte Dios. Porque especial te machas na kushul taiwanej hay enemistas toholte Dios. So que asna veis va Dios te chi. Jali hay te chin examen hermano. ¿Cómo me puedo examinar? Copo na shanawi hun chevo vuelta amado hermano. Y te ya canta basta ahí el teme ya te Juan 21:15 calalta 17. Calalas yo tanicta vuelta Jesús la yalvete Simón Pedro. Agua llamado hermano. Porque hermano te Dios se mava ya shuta loti yel, ma shuta lo yel o ta lo la yel bit ya bocumpa yel te celta altique. Ma shuta ya cajual te honi shmero kushata kotana. Aunque hay algo nick te mao que te hona shnao te mero kushata kotana. Bueno, le hay woco ya Dios te me kushta ante Dios, pero y la will amado hermano. Bandite allá conta pensaré y la will, porque te apóstol Juaní la que al ver halek te ya kusha kai khbatikesh hayo un Dios te tale kashi kusha kai khbatike yo ay bi chin ha chunik ta yo lil te ala chin soble pero y la will amado hermano te apóstol Pedro amado hermano y la will bi halbot yunte Jesús la yalbete Simón Pedro Simón snich anat Jonas ashbal hich kushon ta gotana te vino til te yantik inishi agua amado hermano abot un pregunta directo te abate abat apóstol amado hermano aguaya kush kajual shite te Pedro ta celta altige chayal pero ta kashlan opayal te quiero te shi anao te kusha ta kotan shite Pedro maklimbon te big tal chihetik kun shite Jesús pero chahok obot shantas cheva vuelta Simón
snitch anat Jonás, kushon tahagotan, shi. Kush kahwal, hanao te kusha takotan, shi. Kanan taibon te tumin chiheti kuun shite Jesús. Pero ila will amado hermano, te primero te halbo te hate mak limbon te big tal tumin chihetik te chihe. Pero te taschevale halbo kanan taibon te tumin chihetik kuun shite Jesús. Pero ta hok obot chanta yosheva vuelta shi Simón snich anat Jonás kushat bal kushon bal tahagotan shi. Te Pedro las meliotan yuun te yosheva lish vuelta te hok obot kushon bal tahagotan te shihe. Hayun hitchla yal kahwal hanaoch spisil hanaoch te kushat takotan shi. Halbot yuun te Jesús maklimbon te tumin chihetik kuun te shi. Biun te oshe vuelta hok obote hermano tak. Ya gotik ta bin pensar tayul biun te oshe vuelta hok obotion te Jesús te Pedro Pero si hok ta behel te Jesús se ma vayas ba te Jesús te Pedro Mauan ba las pits ba la huayax ba ta abatinel yuun te Jesús te kalal ya kiktas pukelates kop te Dios Pero ya kiltik amado hermano te Jesús hok las hok obeite abatine kushon balta agota oshe vuelta chite pregunta abote que hermano tak te ya conta pensar hermanos te Pedro sokin este Jesús aún así hok obotion te Jesús y mabahu pasbel responde mabahu sutbel talek te Pedro te binate akta hok obelion te kahualtike y te miakiltik shan amado hermano te apóstol Juan halek te kushia kaihbastike te chihe haik te no pogeletik te mero las hokinik amado hermano Mava yaknashiai bel te ay la Jesús te ya las kushul Taiwán te ya la kolel te mahauknash hermanos sino que las hokinik y abotik un examen yon te kahualtike y wokol y akiltik te vino te la ikta kashel te examenik hermanos y entonces aquí está la meini ya kakta kushle alte jone hotil campana te shkan kon skop o te vino til platillo te sinson skop te me yaskop te me yakal skop halwane sok nabil kuun spisil bintik gokol tan nael sok spisil bintik ay tan nael te me ay bayel chuhunel kotan te hayas helbey ya will witzil tik tas cuenta pero te me mayus koshul kotan tohol ayon te she te me yakeben lan pisil biluk te pobre hetik sok te me yakak ta chik el te bak etal pero te me mayus koshul kotan mayuk bin yahta ashi. Entonces vina yak veltana eli amado hermano. Bin yak veltana el hate kushulo tanile hermano tak lom tulans koblaltas toholte Dios. Lom vayes koblaltas sit Dios te agnoptik te kushul taiwaneje. Aunque gokol, aunque mashu, pero camba etik te mach ajue misión kushul taiveloti que amado hermano mach hate Cristo. Porque las caltas hachival hermanos. Al bin ora halbotion te state. Haat kerem yashbahatas tabahlu milal te shihe. Binas bahpas chiwante Jesús. Yashbahat Allah helta cruz yo yaga tohbeis pisil smula meha answini ket kimba busulish chiwante tati Dios y te Jesús ayel pero tatsi mero mashtun te escuchle halikesh chiwan en una idea pero halbot pero yaskante yashkohat bahelesh chiskola hichuk abihtat las chuhun primero las chuhun hay obediencia yun te chevale hate beti melenisha kahwal melenisha tat chiwan te me maba bohone yas tohtes mulike y bayel tatul answini yashlachchi halek yashbohon abishi tal las kushul tayotik maba no pijemotik maba tal yun mero lekil winikotik ansotik amado hermano sino que talotik tas tal tahtoholtik tas kahte mula wilotikete chi te me yakal skobhayuna yala amado hermano te kushulo tanile lombayes koblal tas tohol kiltik amado hermano lombayes koblal aunque yakanatik lans pasa el yantik ateliletik yantik opieletik aunque mero lekatisha guayabas pero te me mayuk kushulo tanile bina yaltes kopte yose mayuk bin yakata ashi aunque hay chone la agua tan chites kopte yose
Aunque ya escopo hatis te escopchula batetik, pero te me mato ayuk te kushula gotane. Mato ayuk ichayal mayuk viña katahati akatas paseleschi. Hay un amado hermano, copontic mete Dios. Cambetic mete Dios y escolta yo tic hermano tak pa que yo shuku un ticati kushul taiwaneje. Y yo te me yakatish ya stumbat ya kushal te kahual tique, woko al Dios yun. Pero cambetic Dios ya shuku un tic pasel te otra parte ha te kushul taiwaneje y kala ya saxba ya kawak abastaba tiene Dios, todo el Dios. Y ya kawaish kushul taiwaneje woko al Dios yun amado hermano y kala ya salte Cristo ya mawich betes tohol te hakabe. Hichayalte Efesios capítulo 5 verso 1 alta 2. Hay un no beyahe kyo tante Dios te vino tilial snitch anesh te bayel kushesh ta yo tanesh agua amado hermano. Kushme shawaya bahik spisil ora. Hich te vino til kushla ya yotik te Cristo sok te la yak svahta la gelta cuenta tik te ha mil bil smahtan Dios te sumetik ohem tas tohol. Agua ya te vina yalbotik shaul. Ha yu unshi. No beitikshi o no beyahik yo tante Dios. Viñele yo tante Dios. Lom kusho tikta yo tan. Te vino til kasni te vino til yal snitch anesh te kash te bayel kushesta yo tanete she. Miro kusho tikta yo tan hermanos. Kusho el tabilo tik yo ante Dios. Hayo hiche kambeitik no beitik akas kolta yo tik tas pasel te kusho el taiguaneje amado hermano. Porque lo mlekio tan Dios yon. Hich te biti aquí al belta ora ini. Allá al hunshan vuelta. Kushme shawaya bahik tas pisil ora. Hich te vino dir kushla ya yotik te Cristo. Sok te la yak svahta la gel tas cuenta tik. Te jamil bil smahtan Dios te sumetik ohem tas tohol te chi. Haskop Dios. Ahí to bayel amado hermano. Macha te mas na kushul taiwaneje y ashachchi al baltea. Pero día quitati hermano tak. Dios suka kaskolta yotik. Ambeitik te Dios amado hermano te lo experto en amor te che te akuskolta yotik tas tayayel kushul taiwan ehok mame hauk nash te mach alek te viñas pasta tohol te yak kushul taye sino que te skop Dios ya me yikotik bahel hasta ya scan ya kushul taitik te mach alom chopol stalel ta tohol tike te me kotik te hermanos Dios ukaskolta yotik shukon dik spasele. Entonces yanguanish in resultado tikabi. Pero mientras copontic te Dios colta y aguantas kushul tayel te spatshuke colta y aguantas kushul tayel te contraataque chukotik tas tohol te Dios amado hermano te cambatik ya copontic Dios taoreini te Dios la yabotik kushul tay kushul no pa kushul taiwanej knoptik kushul taiwanej hich te vinutil te yo tante Dios te nojel te kushul otanile te chi tatik Dios te ya tachulchan ya tatik tajale la chul vigil tauraini tas cuentas vi cajol Jesús ya con gotitas canel te auxilio te socorro ya con gotitas canel te coltayel ya con gotitas canel kushul Dios te jauka tas cuenta yutzila wotans te acá colta un gotitas nopel te selta pasel te escuchul tayel te patshuh kotike kahual melel te mi ashigna ta ilela te kusha ta kotan gotike hishibit akawal ta chulhune porque aunque mero ya kalkotik te jue mishkun gotik chuhunelat pero te me mato bajuem con gotik escuchul tayel te yane mato bajuem con gotik abikushul Dios pero colta ya un gotik sok hay pueblo ini colta ya un gotik ta tuhlutul algún gotik te chul espíritu agun te haya ya si te kushul taiwaneje ti un hichu que ashu con gotik pasela un hichu que ashu con gotik nopel kohte selta pasela te kushul taiwaneje porque la jagual ta hajun te machamaba yasna kushul taiwaneje mato basna beyes ba te diose shihat kushul Dios kota nuknaba chan gotik abasta lek hambung sit gotik espiritualmente hablando yung yakuhtahat kotik ta ilela kahual yung hichu kya shukon kotik kushul taiwaneh a kahual hawo kolia kalta toliche kushul Dios tehat nash te lomuk ahualilat tehat nash te lombaye la guele tehat nash yashu ya kapuy
te acá kunihtes te otanil te tulanije kahual melel bayel te ansuinik te lekyo tanahe te lomkushta o kashkusha te yotane pero taska Juan te ay macha uts inotiun taska Juan te ay macha bin pasbotiun te spatshuke tulanij te yotane echanij te yotane pero tauraini yah kambatas cuentas bil kahual Jesús pas beya cicatrizarte yechene kahual de may macha uts te kalalayay kushul taiwaneha las ta uts en el yone aposta beyate yotane kunihtes beyate yotane yuño kuksha suhtas paselte bin mero leka gotan yonate yay kushul taiwaneje kahual y te macha mato juem con gotik spasele kolta ya un gotik akah kotes gotik ta pasel ehu kushul Dios yo me kalalia kal gotik te kusha ta kotan gotike manchuk me yahtah gotik keshlal manchuk me yahtah gotik kich gotik pasel acusarion de enemigo e kahual porque te contra gotik que lo pendiente hay das todo el gotik pero kol de un gotik kushul Dios hawo kol ya galta to le chehtat te hanash muk Diosat te chelta muk ta oreni soktas cuentas más del kinal kichu kahual Cristo Jesús